case okuyona abeka usenza ngabulawanga yilabo abantu ababoshiwe amanga le case leni fuck amanga le case le siyabona phela thina ijudge enjalo hlokubona amanga nifuna ukudefend amanga this is all lies bro amanga lawo bafowethu kushubile ke uKing Bhakanzama ke lo uqhubeka ke nokuphawula ke kuyona ke le ndaba ke yejaji ke uRatha ke lapha ke nasodabeni ke lokaMshololo ke ukuthi ijaji linjani ke elingakwazi ukubona ukuthi ke kwaboshwa abantu abarong ke lapha ke njengoba ke uKing Bhaka eshilo ke bafowethu ke ngiyazi bafowethu bakhona ke mhlawumbe abaliqala lo daba ke likhona lokuqala ngikalifaka ke lolo ke lungelesibili udaba lusaqhubeka nansi indaba ngicela uyilalele khona la kwesiqiniseko SMA ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde ke ulike lama video nangu usaqhubeka uyakhuluma awuthokozele katha makuthi khona wakudla kuphalaze bakukhona hayi kuphalaze baba kuyagaxelisa manje hayi baba kuga kambi ngeke baba uhlukumeze ukuthi sifazane phambi kwethu abantu besifazane bahlukunyezwe enough la ngaphandle ngeke ngisavuma mina phambi kwethu izithuni ingane yabantu ithuni ithi ibuke ibone ukuthi ayibona kungeziwe isilima lana hayi ngeke madoda abangayibonanga nje ngikhuluma ngaba azoyibona hey ay ibheke nawe mfethu ku-Google wakho noma ku-TikTok wakho uthi Judge uRatha bullying Mshololo uzoyibona hayi baba ngeke baba no valani ingcono singaboni kunokuthi sibone amasimba vali singaboni ingcono singaboni ingcono we are not going to allow you to bully other professional people. Mshololo are your learned friend. Those people, they are called learned. Those people are learned. Awazi ukuhlukanisa ukuthi hayi wena learned but wena experience but you are all learned. Hayi ngeke baba hayi ngeke hayi ngeke man hayi ngeke hayi ngeke phela masingasukumba bafethu izwe lizoshona ehlathini nje sibhekile nje shona ehlathini izwe angeke sivume lonto Judge uRatha lapha eJohannesburg baba ngeke baba I'm not happy awukwazi ukubhulisha abameli baba nengane zethu thina zenza amalo ngeke ngifundise ingane mina kanti iyobhulishwa umuntu omdala ezisho ukuthi umdala siyaguga ngendlela efanayo but angingagugwa ngendlela yokuhlukumeza abanye abantu siyayazi lento ivika kuma families khona ubaba amadala abantu babeguga baxova ingane zabo uthothi ingane zixova umzali ukugila umzali manje useyixoke emndenini wakhe sike sivume channel yenzeke la baba National TV makuthi state sakhetha umuntu wrong ukuthi abe yijudge la ayilungiswe le nto baba ngeke Judge uRatha khohlwa baba khohlwa kusuka namhlanje azi ukuthi we are there we are watching awukwazi baba ukwenzekela yakho wena nje lalela bese uyangena wena la ungena khona futhi wena ungenela ukucaciseleka and uyabhalansa ucaciseleke ngapha ngakwi defense team uyacaciseleka uphinde futhi uzocaciseleka ngapha futhi ngakuma prosecutor nakhona uyacaciseleka la unga understand khona awuyena ummeli wena awuyena ummeli we state ngenhlanhla ngiyakwazi uhlangana impilo uzongizwa futhi mawungizwa lento I believe ukuthi izongena ushintshe baba ngeke baba khohlwa mange njalo kuyanyiwa hayi mange njalo kuyanyiwa baba ngeke siyivume lonto thina sifuna ukuthi thina baba lento nawe ube sober kule case okuyona ngoba le case okuyona yamanga le case okuyona abeka usenza ngabulawanga yilabo abantu ababoshiwe amanga le case leni fuck amanga le case le siyabona phela thina ijudge enjalo hlokubona amanga nifuna ukudefend amanga this is all lies bro amanga lawo abantu ababoshiwe bonke benziwe impatha labantu baba bathathe isifoni ngenkani hayi suka noma kufika ubufakazi ukuthi hayi kunento iyafabricate akumele ilalelwe ngoba amanga amancane aresult amanga amakhulu yini ijaji ngayazi lonto ukuthi makukhona amanga amancane lamanga amancane kushuthi lamanga result amangena amakhulu ayingakhona amanga abukhona amanga hayi ngeke bathi hayi ngeke mina hayi aningixolele bafowethu ingixolele ngizobuya ngibuye ngenze kahle live wami lokufundisa abantu nokukhombisa abantu indlela spiritual nokusiza abantu ngoba akekho umuntu engifuna ahlulwe ephila nami hayi ngifuni lonto mina King Bhakanzama igama lami